Assalamu alaikum urmatlı Күнжелес kanalının көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул Сокулуктагы Уй базар. Бул чыгарылышта Күнжелеси сиздерге Сокулуктагы бодо малдардын баасын чагылдырып өтөт. Андыктан сиздер кунт коюп аягына чейин көрүүңүздөрдү суранабыз. Мына көрүңүздөр, могул эле жаш уй келишкен торпогу менен турат. Бука. Булардын баасынан сурап бир четтен көрсөтөбүз. Негизи базар азыр мына кайнап атат, уй базарчы, раса соода болуп атат да. Күн кызыды. Эрте менен төлкө бааны сурап билет. Бир аз күн кызгандан кийин баа кызыйт. Бул КамАЗ жөнөдү, сапар тартты. Мен канча бас? Таксыр. 120. Биринчи баласы. Жакшы. Торпог алдыга тартат экен, а? Эркек торпог. Искусственный болсо керек. Искусственный. Бул КамАЗ чыгып кеткиче бизди кыйнайт эми. Но содалашып атат эки башты. Канчадан сырады муну? 66'dan sıradınız mı? Yaxşı, sodanı versin he. 67'ge al deyt. Buna uşul uylar. Jelinleri daha yaxşı eken. Buna onday jelinler. Bu КамАЗ az bizdi kıynayt da. Buna boğaz uydu sırayın. Uygu ötüp aldınız bugün. Andaysızlar, yaxşı. Koylar kavadı mı? Koylar sattım. Sattınız. Oha. Kaça bu boğaz uydu? 110. 110. Kança aylık eken emi? Kança aylık eken? 5 aylık. 5 aylık. Söğüklü eken. 110 bin som deydi. Bunu ette simentalı uydurar. Öte жақсы uy. Jelini qarap koyuңuzlar. Kaça suradınız simentalga? Kaça suradınız? 100 bin som eken o simental. Men aylanıp turup көрсөтөйүн. Bulogu galштиналарды көрдүңүздөрбү? Jelinler. Sizden bir taksir? Yok. Kimden ekenim burada? 100 bin. Sizden de? 100 85'ten verelim. 85'ten eken, bunu kunajınlardı gördüңүздөр, Galstina kunajındары. 85 bin somdan eken uşlar. Öte жақсы. Menemi kayağına sapar tarsam eken. Bu Rusya o? Rusya o, Video dağı var mı? Çok. Video kalmadı o? Жақсы kunajınlar eken. Nomer aytıp koyun şu kunajındарға çalsın adamlar sizge. Geldin mi? Sizge emes? Menpek. 227. 0227 47 36 47. Çala öresinde. Kayakta turattılar? Petrovka. Petrovka'da. 0227 degen bu Bilay'ın nomerler tuğanlar. Kaç oldu? Tak. Gerafort uy. Torpoğu menen eken ha? Ha, torpoğu başka. Kaça suradınız tam? Simental. Ha, simental bu. Kança bağısı? Simentalların bağları 180 binden. 180. Uyda var mı sizde? Kança baş var? Rusya'nıkı. Rusya'nınki var ama Germanya'nınki var. Rusya, Germanya eken. Tak. Germanski linye 250-300 bin geçeyim. 250-300 bin geçeyim. Oy bu jelinderdi qarаңыздар. Tak, nomerdi aytыңызшы taksir. Sizin үйіңізге барып көрсін, nomerdi aytың. 0550 0550 38 35 35 38 38. 38. Қаяқта тұрады бұлар? Borogaylı. Borogaylı өйде да? Demez abi. Şaharın üstü de. Шаардын үстү, ошо өйде да. 4-cü Gorbanisa'nın üstü taksir. Çala öğrenizler. Үйде көп екен. Барып ошол жактан билип аласыздар. Şvitsler'de var. Швейцтер var ama simentallardan. Швейцтер примерно канча болуп калат эми акчасы? Şvitsler mende negizi Germanski linye Şvits 40-45 litrege çeyin bere turgan oylardı. Aha. Alardın bağları 300-250 vargandaydı. Жақсы. Muzollar 1 aylık muzollar. Özü Şvits prosta 80-90 binden 1 aylık. 1 aylık. Жақсы. Барып көрөсүздөр. Швейц суйларын өтө көп сурайт. Таргылуу канча таксир? Не понял. 180. Сколько литр дает? 13 литр берет экен. 180 миң сом сурайт. Жақсы. Ойбой, биз каягына айланышты башкатты. Мына базар азыр кызыды да. Мынагы желиндүү өтө жакшы экен. Буга канча сурадыңыз? 120 миң сом. Мынагы торпоктуу экен. Мынагы торпогу менен. Торпогу менен канча таксыр? 110. Эркек. Торпог эркек. 110. Мынагы желиндери. Эми сүтүнүн сурашынын кажети деле жок туугандар. Токол торпогу менен канча таксыр? 90. Birinci doğuç mu? Birinci balası mı?
Birinci balası ekan. Sizdin kunajın kança torpoğu menen? Benimki 95, balası erkek. Erkek. Bu urgaçı mı? Aşağıdan eken de ayırma. Urgaçı deydi. Жақсы, мен оны мына жаққа шықтым. Красавица құнажындар қаншадан тақсыр? 48. Базарды берсін. Мен аз бұқаларды көрсетіп тұрып, андан кейін жаш торпақтарға өтейінші. Бұл сұлу құнажын қанша сіздікі? 75. Чоңырақ екен, боз дейді. Мұны симментал қанша алып кетті тақсыр? Қанша қалдыңыз мұны? Қанша дейсіз? 120 aldınız mı? Sadodat ekan bunu. Mınday ekan da. Mına buqani aldı hazır taqsir. Mına buqani surayınçı. Hoş geldin. Qancha qaldınız taqsir? 87 ga. 87 den. Kişini arzanlara qaysanızlar adamlar qaçpasın. Körak kelsin balarga. Soqul 87 80 deb qo'yar berishlerdi. Yaxşı. Buna uşunday çamalaq görüңүздөр, sizlerin bu kadar uşuncha çıqab. Qanchadan taqsir bular? Bular 55'ten so'rab atamiz. 55'ten. Jaylov qayda turgan bab ekan, ha? 55 ming so'm. Yaxşı. Buna qunajınlar alındı, satıldı bular. Qanchadan? 57'den. Alıngan bağlar, soquluq. Şuga qarab, özüңүздөрдүn bağыңыздарды çıqarıp бериңиздер. Бұл жақта мына уколдап атат. Яширге окшойт. Мейли. Men öte öreyin. Buqalardan ança-munça көрсөтөбүз, ошого жараша bağыңыздарды чыгарыңыздар. Сиздики тақсыр? Жок. Булар кимге? Bu qancha suradыңар? Бas qanchadan булар? Сиздики эмеспи? Бесинчиде отасыз бе? Жайлоо калайын атасыз? Же бакканыбы? Үйдө эле карма. Мына буқалар караңыздар өтө чоң буқалар. Булар qanchadan болду экен? Ээси жок, байлап коюп, жылып кетишет. Ne kılası verirse ver. Qaysini berip aytasыздар? Onu verip adam. Qanchaga berip aytasыз? 68. Qancha de 70 de otasiz özünüz. Mına uşul buqani 68 ge berip atat eken bazarda. 1000 so'm. Taqsir 69 deb atat eken, narxlar 68 beriptir aluvchilar. Yaxshi. Mına unday mına aralash buqalar qanchadan eken? Qanchani so'radingiz taqsir bularni? Bahası. Aytpaysizbı? Meyli, ушундай адамдарга үн чыкпайлы катып кете берген жакшы оразада. Ну, алынды. Эки бука алыныптыр, ушуларды сурайынчы мен. Тақсыр канчага алдыңыз мону? 85. 85. Наркысычы? Çoğu. Ekö 85'ten mi? Vay, panika qılır beyle. Uy qancha oldu taqsir? Qancha qaldınız? Bu satılbaydı ekan. Ne olsa olsun. Mına çoğ buqalar tartayından keteyin. Qanchadan so'radingiz taqsir bularni? 130 mingdan. Bu YouTube'ga çıkargandan kişiye bu da özüm çıkargandan kişiye de. Mına Angus bu ne? Angus qanchadan bular? 140'dan. Meyli, keng nomerdi aytыңызчы, şu Angus'ları satыңызчы. Bu. 706. 0706 39 44 03. Siz buna 140'dan deydi o Angus'lar. Bir çalıp qarap görüңүздөр. Qancha yaş bular? 3 yaş. Meyli, uruqtu qalıp көрөсүздөр же soyosuzдар tuğandar. Çalıp nomerdi aytыңыз, Boldu. Nosunday tuğandar. Bir aylanıp ar türdüsün көрсөттүк. Өйдүдө süt emik torpaqlar жайгашкан. Ошая карайында мен тартайм. Сиздики кайсы тaqsir? Qanchadan so'radingiz bularni? 63. Ort etdi ekan, bağış kerak ekan dagı. 63 ming so'm. Neytada aldıma qunajınlar chiqib atat. Oo, qanday so'rs. Qanchadan bo'ldi? Aldinglarmi? Ha, boshqa bir o'tku. Yaxşı. Men hazır torpaqlarga jetkenге чейин алдыман чыккандарны тартып кетейин. Мына ондай жакшы кунажындар бар экен. Канча болду тaqsir?
60. Жақсы нәрсе екен. Сіздің бұқа қанша? Бұқаңыз? 75. Ондай бұқа. Бағыш керек бірақ. Жақшылы ой бар екен, ала бұла. Бұл қанша тақсыр? 110. Сүт қанша өртатайым? Сауып қойыпсыз, боз ба? Жақшы. 8,5 айлық боз, 110 мың сом екен. Бүтөйінде отады. Бұл құнажындар қаншадан? 65-тен, мұны ондай құнажындар. Қачырсаңыздар сразу қашса керек, сезон келіп тұр. Бұл қап-қара құнажын қанша тақсыр? 75-тен шүбірейін. 75. Боз bu. Belgisizdek. Boz емес bu деген. Күнжелесі деген. Бұқасы мал құнажын бар екен. Қанша мұны? 65. Бұқасы мал құнажын. Арығырақ торпақтар. Қаншадан сұрадыңыз күргі? 55-тен. Biraz еттендіріп бір жайлы қайдайсыз. Күрен құнажын бар екен. Қаншадан ақсақал bu? Бағасы. Şulardan sırada 6,5. Neydi? Bakacağınca olsaydı bunu. Prop olup kaldı. Prop oldu. Men videonun pauza kılayındağı. Ondan keyin emek öteyim men. Torpaklar жаққа барып жандырайын. Туғандар, biz süt emgi torpaklarga geldik. Torpaklarda aldыңыздар тақсырлар? Bu ardına sadır odaslar be. Arında eken. Жақшылар боқтар екен, Күнжелесі деген. 5'te туған уйдап қойсам. 5'te туған деп қойайын ба? Жақшы. Той қосын. Оразада той қосын. Мен hem torpaqtar sırağını başlayın. Қанша sıradыңыз тақсыр bu? 29. Erkek. 29 мың сом erkek екен. Bu қанша? 26. 20. Ұрғачы бар. Арзанда мына көрдіңіздер. Мынау келішкен torpaqtar. Жалтырап тұрады. Erkek екен. Қаншадан бұлар? 36'dan сұрап атыптыр. Sodalaş otat. Қаншадан сұрап атасың бар? Ақшасы. 32. Қараңыздар, жақшы. Бұқа кен. Қанша? Чоза порода. Ого. Алатауский дейді. Қанша дейді? 31 мың сом сұрап аттыр. Алатау дейді. Süt emgi torpaqtar. Sizin torpaq erkek burğaçı var. Қанша? 22 мың сом екен. Бұнағы еркек. Арығырақ торпақ. Мұна шында сұрайын. Қанша олып кетті тақсыз? Еркек екен, 28. 3 башты қармап ақсақал тұрады. Сіздік қаншадан тақсыз? Сөйлегісі келбегі. Зорда ойым мен. Мұна торпақтар сода олы отады. Қаншадан тақсыз бұлар? Жынсыңыз шықса болау? 25'ten екен. Жақсы. Базарда бастан жүрміз. Бала әрі. Жынсыңыз ішті, жынсыңыз. Бұл қанша мұнау күрең торпақ? 26. Еркек? 26 екен. Бұл қап қарачы? 30. Еркек екен, Болды. Мұнауғының қарағада да азыр. Бұл да еркек екен. Қанша бұл тақсыр? 20. Жаш торпақ екен, 20 мың. Сіздің ұрғашыларсыз тақсыр? 25 мың. Ұрғач. 25 мың сомдан беркісі еркек екен, Күнжелесі. 35 дейді. Бұнауғының еркек бұқа. Емі арда торпақтарға келейін біраз чоңырақтар. 48'den бі? Çöy yutub. 48 мың сомдан. Жақшы. Бұл құнажын қанша тақсыр? Торпақ құнажын. Қас. Қанша сұр отасы бұл? 40 мың. Кішіне қымбастыр өрді. Ойланы отыр қымбастыр өрді. Бұнау торпақ, зор торпақ көне. Ақсақал қанша сұрадыңыз бұға? 43 мың сом. Бұнауындай? Қанша сұрадыңыз тақсыр?
38. Çok. Sizdeki çıtaqsır? 39. Жақсы. Мынау красавица құнажынды содаластырды ұқсайды. Жақсы екен. Бұл қанша сұрап? Қанша тақсыр? 65. 2 жашқа толды тау? 1 жаш. Өте жақсы екен. Туғандар, бұл Соқұлықтағы уй базар болды. Так, біз видеоның жиынтардан моға қауыздың галышына құнажын тартып қойалы. Şu bazarda gel olup durбай, video satı öğreyin deyip, номерді қалып қалауыз. Hazırız için. Kaça sıra otasın ba? 45 bin som. Kança aylık bu? 1 yaş. Tak, номерді айтып қойың. 0707 08 68 18. Çalı öğrestер. Qalı öğrestер туғандар. Мен еми видеоны жиын тұтаймын. Саламатта қалыңыздар, бізге класс басып комментария қалдырып, жақындарыңыздармен бөлішіп кетіңіздер. Жана канал қатталғанды ұмытпаңыздар. Бүгін дағы бір жол қайталайбыз, адрес 25 апрель 2021 жыл.